ya matinda ya kisiasa ya wite na kuinama na ya ndinga nkuringe na nuri na inya kuluki yonge nyuma ya Kawira Mwangaza kwebelu bisina ni bunge ya Senate na kwethira chokwo ni koti ni kwethirite nende kwina mpitha nilo chiki siasa hara Kawira Mwangaza ethirite chokwo ni koti maita yele kwitha na mbere utungata county ya Meru na BMCA mirongora na mwanja barabara ya nitano bakiwa batikarweka kambe no kwariria kintu no kiriko kya county ya Meru tugaruare Kawira Mwangaza na kuriri interest ya Yembe South na rama bisaba wabethire bakinga tone ya karibante reu bakiwa batekwenda kuona Kawira Mwangaza no ntuna bathulile no tiwiti na mbere bethera bakiona tukuborore kiri mubango ya siasa together twikarandi na munini wa speaker Mwedali na MCA municipality kale mutethio ruterero wa Kawira Mwangaza ro na MCA mirongore na bele kuona imbio yongwe kure bingi ndene ya county ya Meru na bone nyuma ya nteto cheweru themo hindi mbere yara tukodwanirite utukoborwari akaribane mu muthuro Yembe kuingata mabisaba county buraba wetite Antonia Kawira Mwangaza kiriwe yani Bwambasari ikareka mukari interest ya million tone Yembe North kworo wanejo gutia kari na kieba kinene kiri arwe siasa trolendi andinge kuringe siasa tia county ya Meru twaguretera gichunchi gebiele kerondoro mwanya maitha yankuji Anko watoni kirinte to chioro de mo na to madithio ni Maureen Criminani Mutambe Edward Ori Governor Kawira Mwangaza kuririwe tantere Yembe South kiriwe yani Bwambasari abisabawe bado kinya kudronea kiani ne bachithire acheke nyuma ya kariba kiyo yantobo chukobomira na kubaingata bakiwa batekwenda Mwangaza nture nayo polisi debokre na kaita kakomo kuingata kariba braba ingire kinya barabara na kwithia matairi lamine abisaba ba county ne balasimikire kwithira nende bakiuma na mpweke ndo chuno kienjere na cia kariba braba okari na muthuro yo munene Nithiritwere ntuku injumukire mabisaba kituo kia borisi kia Maua kuoria mwanki barabarene ya Maua na kuingura barabarere kuinginia kari baraba kuandamanite na muthuro bakimeneria Gavana Kawira Mwangaza uro kwirigeri interesi ya kiego ina kathima gicione kia ubunge kia Yembe South kueja na Basari nyuma ya Gavana kuremo kinya kueja na Basari ntereji mnatumire mabisaba county na kwara musemano yu alukire bonu ankanga mbute na kinyimo siangare siosio rowango isiso jenzi bakiwa na muthuro Basari zite kwa na kire arito barabe no batu Kawira uno ntuko yete na ugo ya twangu ine de ayuthi abangu lakini bado tuko yetiangasi twaurasio twaura twangano thirikari atiangasi iba mama ke bogume kundine ke bado tuko ngano tukurwa aitu matogero salama nyisi kwa bia tu moibiorire Basari ko anu Kawira Mwangaza Gavana ko nuomero konte na mbichiro siringi mana tano tuthomethie mwana secondary ni umanto beto Gavana yo no tangura bana ko Basari basa yana na kuona na MCA bage baba muote mbaru ni umato beto Gavana yo ena badho kiari tongiri 3 Kawira yetagwa anto 70 Basari ya siringi mana 5 Haleluya kuibwa Ntoa yetagwa ya Basari ya siringi mana 5 tuna lito saiti ngiri 3 baba bati kwa Basari lakini Kawira yetagwa siringi mana 5 tu anto ba Meru itumiete adara kido dere tariki 14 to na Gavana ino tiri yana na kona kana na MCA no muote mbaru no yana ntobireko no agora no para bore MCA na bore na ntobiake odo na o MCA to ndio ya bona ni umato beto na muthuro ni baithire nyumba ya kanju oira ire Mbaria nyumbeji ya ithitwo ringi kiri maandamano ya kumeneria Gavana raundi irengi maandamano ya yeruga nyumba garanto agara yetwa
unini ndiritira ndabagira kanyumba kau kau ndatema mathare ndaberiba urire kiratasi uratuika bagore muigurira endiru ariro ritona maandamano yumite njema iritatu iro ribe yabaitia na kinya baithia la miere kubwithwa ithondeka barabara na bamitura. Sisi tulikuwa mahali hapa, tulikuwa tunasoma hii lami na tumeshangaa sana. Tumeona kikosi ya pikipiki imetoka banda hii, imekuja imetuvungia, imekuja imeanza kumwaga hiyo lami, imeanza kumwaga hii lami. Na mimi nashangaa sana sababu huyu ni mtu ambaye apendi maendeleo ya Kenya, mtu ambaye anaona akifanya kazi kama hii ni mtu hataki Kenya kiendelea, sababu hii barabara tunatengeneza hii barabara inapita na kila mtu, hata yeye anapitilia hii barabara. Na hii ni ontumwa kiringavana Kawira Mwangaza. Ethira Kawira ate ya namba sare boya akinyembe no twage okinyembe kono munya sande na ren mawa na yere uma nare ya mogo tamaritato asogenda mawa netre amauru oteo mori njirene owere yasuki oria neonto anto bonde bate kwenda we ya mawa na kethare ikuya tutekwenda we ya ambasare tue enyota kwe anto beko bathomi tuthomi tutena ngwe nimbio ore andanto bathoma be ya kuria musie basari kwe ya biwe na bikifua na wawe tumela kifua ngabana kenda no ndoboni oiwa namba wanu hotel ingo tora bo yangu era ngabana ekano la ingo no hotel ingo muka etrawe enkathe muka kulitira mero ngwera kwenda kwa lingo kwa narume yo kanwa go ya mano ndo ya mao no kauru. Turipotera Weru TV Kumembe, Bito Marion Karugi wa Kenywa. Kumaniane karika ria ritambite mitandao ne bunene mukari umwe wantereche milioni tune kuoneka kingato na kuorowa ninjo wari kibarwe ne mudene yumwe rere mutio mutano uyu na rieto Philip Kumanturene mutio maiya ne utina kithikero bakio mutano no rabakuba irie de untuko na nendo uturo bwawe ne bukinyite muthia KWS ne bakuru kubwithia mpwiki enda kuria mutio na kinya kurungamira mathiko ya mutano Ndikola Chabari na ribotie. Rirune karika aria karikire ntugo oyegoro ntere etia amuliontoine amwathi iwand ikarika ari mwakiri emaingi mama ithirito makiruthika na aranyamo etia kithaka chithirito kithukira anto na gutigiro abaye na ngurario na kinyainto obio kwinyangika ende family ya mutigaire Philip urara kinyangiro ntugo yegoro kuma ntora aya amuchio maiga bakiuga iboya gathirikare yebumeria burempwe kubare kuromba thirikari tutethi wa bukombekana no ntoburu njugwiji sina atare ndrone kwena atare muke agwana ntobwira riethio antu barengi muno nerengana kamwe kwa kamwe ende losi thirikari ne tutethi kuturethira nyimu icio nikendeteke kuthiria twanya twa skuru ya kinyi miunda kinyangwa ninju tukero bukariwa moto yariwa ni bibi ara tukero tukariwa ende batu utigintu twina kyo ninge no tere turiawa utere katwira wa ubunjo uyu ni royo ngoya mwanga idari kathira bukezwe kabunge yabura no tinkulugiu sai ni moyo tukwaririe yo muntu berie itu baturi atwana to muntu tuone no bio etashukuru KWS batu utenyu mwe ekithaka ititharwe karitwi imbisi kinya kanyoni ekakarajua ni sheria law of Kenya imbisi kinya ugiakorwa njoga yao kabare azia unde na turi muntu biwe turi ninto bibie turi bukurethia muno na batu no katutura tuvumilie tu kwa unyenyekevu hata kuromba thirikari ya Kenya kethe numinya kumenyera Kenya sheria ya Kenya law KWS batu arakisire mwiriwe muntu wetu na baturie muntu wetu no tukinya batwi muntu na itaka twirwa windira tantu imwe kotini mawa ndrethera muntu akebunga wa maisha miaka yana no to bakuwata na mubongo yoyo nju ende nju ure onto bunga muntu miaka yana atu na tu bunga yana onto dai tu bungi dato tina muntu wetu mantia competition ya mwendo aurora tere uturo bwawe kadi kya KWS
na nkiwa muno mantu ne yeku no mwakato hakikishe mtu wako rewa na tikinya buwake mweri yuena mwaka 2023 indeketie motion bungene no tubo mantu wako opposition na nyimpa tikirite PS wa tourism and wildlife nikienda antu barabara interview bya thukangire na andoleli mwaka 2023 bomba kuliwa. Wakati mwingi mtu akiuliwa na ndovu kuna ile process ambayo inafuatiliwa, na najua maafisa wa KWS lazima wawe watawasiliana na jamii kuweza kufuatilia mipango. Ni lazima marehemu afanyiwe postmortem kwa sababu ya kupata hiyo stakabadhi, ala process ya compensation itaweza kuanza. Hainanga complication kama especially mambo ya death na kuanga ni kitu ambayo iko very clear. Baetariria kinyamara kia gitigito muchi ojo nonto omokorojo nwagwara chwaga abya korea na kinyantu yegoro ekinyangwa karare kibaro ani oburathi ya nambe na kuringa ibaro ne kenda ona abya korea atira miene we alaitire thira aitite kibaro ne gerara aitite thira acha kaya wangu kinyachia kwenye mbenji miunda yantu KWS njuu hii familia ni very young sana, hata watoto hawezi wakanjitafutia vyakula wenyewe. Ndio tunaomba mambo ya haraka wafanye ili waweze kusaidia hii familia. Na kuringana na John Wambura rungamirite mantu megi KWS rutere rwa Eastern arioria antu ibatiwe kwithirwa bakiringa njogu egita aria bachiona guntu kwao. Pole zangu kwa jamii ambayo ilipoteza marehemu, na niombe moving forward wakati anytime ndovu akitoka, wananchi wanapotupatia ripoti wasikaribie ndovu na wasipige makelele, wasitupie ndovu mawe. So, akionekana ndovu ni nzuri, either wananchi waingie kwa nyumba yao watulie wakati wanangojea askari afike. Askari akifika, kama jana askari walifika wa Kenya Wildlife Service wakashindwa ku control the crowd, wakaita Kenya Police pia wakakuja na wakawa wanaongelesha wananchi, but still wakawa wananchi hawataki kusikiza kwamba waondoke, waache ndovu atulie. Ndovu akiachwa akitulia mahali, alafu kama atapigiwa kama ni kuuliwa atauliwa, ama kama ni kufukuzwa atafukuzwa. Ndikura kinyanju ni onekete ndaringira Wambua, ndaringira Director General Bwana Kanja urora wite kinyanju ni oro mapema, lakini kwa dhako ina utata sana no to antu baraingi na kiro bantu betu in case of situation yontwe tukathiata na munyamora no to ure kuibwetuma no bwe kuthuka na no bwe kungenta, lakini katue no mwakatu sukume na tu sukuma kidogo bambi kishua ira baweta korindo area michene yantu nara Meru National Park no mwakapa sekiwe kumantorea muchio maiga na Gembe North Peter Class Chabari Kisanga sandi kikojeri gituone ke Boris gachogoria nyuma ya mubungu omwe urora watiroro kurita moyo haitumira nguo yawe yandene kuringana na munene wa Boris Zakias wete mutano oyo aturo chwano na wagiri kwirikana miaka yuka bere nororekana kamwe kana sari kiurani primary mbere ya kurere mamiyo mutsiari nanto bange bo mutsie naraba mwikire mpene ntuko yaoro Martin Mwambi aina ronoro tariki imwe mweri wa mugwanja mwanka wa 2023 irio twekire ruo ni rugono rwa kieba rwa kana kamyanka mugwanja kethiritwe gatari moyo rujini rwa muro wa Tungu na ithe James Muthaura akirikanaga nwe muthuganirwa munene wekarikariru nyuma ya kwirika ikugwata kana kumigwate bakubitania na mwekuru. We laid a 5-year-old lad by the name Francis Macharia, took him or abducted him to an unknown place until the 20th of June 2023, where the body was retrieved from Tuku River
Uthaura mama mari mamwe mandhitango ira ciatimite athingatwo iborici ikagita kuma tariki 14 mweri wa 6 mwaka woyo wa 2023 gutemanga mwekuru wake na nkinya kuguraria muthonue mari mamwe mamathitango manene marakinyithitwe namo kwa borici. Muthaura woyo endi aririkana nerutite moyo na njira gwicuria hari gituo kinene kia borici gia Chogoria na bubui kuringana na murugamiri wa borici kiri kaunti ya Tharaka Nithi Zacchaeus Ng'eno nyuma ya kugwatwa muthenya wegoro wari kaunti ya Nyeri. Kuringana na Ng'eno muthako yo agwikirwa nkono chwa a 30-year-old man who was yesterday arrested in Nyeri County where he had taken flight following an incident of murder that occurred in the year 2023. Mwanka gituo kia borici gia Chogoria gugiukira rukirirwa muthenya we munthi arethirwa echuritie na mubira wa churwaria ndeni kiri nyomba ya migwate gituoni giki kia borici. Yes, he committed suicide. This is a man who was arrested and he had an underpant which has a string, and he used the same string on top of the police cells. Kuringana na Ng'eno muthuganirwa ethirwe achunchurite kiri tunyomba tutu twa migwate ara nyuma ni mwiri wa muthuganirwa woyo rutirwo iborici na kwirwa kiri mochari ya cibitari ya Chuka. But unfortunately this morning he committed suicide while in police custody. So the body has been removed to Chuka Level 5 hospital mortuary where it is preserved, awaiting for the postmortem. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Siasa cia kaunti ya Meru no nkewete na mbere ikiwa ta Mwangi warantu kweweta ngavana Kawira na uritu ni ayuthi alunga ntere ciembete na mirandi na atarire na rakigina kia maendeleo ya ntere ukietre no ntutewete na mbere bona kuma kirithirikare yawe na cio tariki 14 mweri jua 3 ikioneka kureta muthutira lekinya wiriro kiria Meru kuona kwethira Meru ikethire kiambura mutharabene yora kiritu murunge wete Meru ni culetwe mutharabene. Phineas Imana na rono ruro arwe siasa. Nyuma yekio ritire mwe na kinyakuwa barwira chai na baria wikinya nendenga banakera mwangaza wete ati tayari we kwithira gita ringi MCAs na kwarania nabo. Mheshimiwa wenu enkuberenza kubatuliria marungu kubarerera ndiambio kurara kwawe na kumira u ethira nindi akibanga ndionge kiwita ntere chembe na ari kuoneka kwithira ina ndubane ni mno kukirikanwa kinya munini wa ngavana aumite ntere yu kimbethe kuma ntere chembe bawa baba tena thina na kawira wita ntere wende agita nete kinya na marietwa yandu kimbethe barandikite kuma ntere yu wirokia weye uwete listi kwambiriria number 1 monkantu bara bondo andikite pa Igembe South na Meru bondo youth ba Meru bonde twina youth around 14,000 na ka governor wetu ariwanite kwa only 1,000 bursaries ende tururia thire ya youth na ba 1,000 bursaries at 13,000 inabaita oringi bongela na bauria ethira kibaikaire kinyamirandi ya witi na mbere ria mwe na waki boirasi bia ECD na kinyithima bia rui bakiwa mbecha cha basara ya kiti chonka pakwenda au yeyite kuyanira basara un dispensary kathima next to dispensary au kwena skuru ya kathima primary skuru wete na class ya ECD kinya kimwe na rere waka kwena skuru niki yake loketu ikangwana kwena skuru engi eri oro wau kithe tu location neo inya yo tena class kia ECD kwena dispensary eri au karama dispensary kangwana na akiloketie mbwao ye njwao kawera ndakwera watu kweya weye na dispensary weye na mbwao
en dispensary so yele the center eyo na rehabilitation eyo na cancer center to aende na roro enderie tafadhali na barabara si atoreta lakini watore mbasara wathetiate totoreterete tukona kwenu tumbori kwa ende maendeleo yonde lani cianu no bwetherie kila kitu matano ekire mwanka barabara yoweta mwakenya waku mucie batu tu yuthi ukagwa na tokiri oya kona yakatulaliete apana batu tukari wakazi begembe batu atukulweletie o Diratoka wadu otoria mutwe twatoria mutwe madam gavana na itweyete Musiasa Jacob Mantili kinyawe akiwa kawira gita ntere chaka mweline ona kumukai nedira gita na mirandi enge ya witi na mbere na timbecha cha basare yake ne dispensary aweyete dispensary yokero imunya ai gavana kireito ya methiriria na ne thireru nya kioro kiokero na mbeshira cia tengi mheshimiwa Joana cia gofensi na kuoka kioro na kurura sibitari Joana MCA no watiete mbesheu milioni 2 na kintu na bindo onere cioka milioni 2 kioro aki so kinya fencing yewe akamweli ne dispensary aweyete kawira okay yawe yanie na nto bako fence ro ekero ro we ya daktari we ya ndawa Mubukariyo nende akariba mabantere chegembe bedira bakidetera kawira na kuwa na batire kurekwa na wiki nyanteriyu obira na bya kedira kinaira kinya kedira ne basare yake kwena ntubembe baba inyelekite thai mireto etina mbesa bakwenda mbasare yu ko batu atubera rira mama bakaibwana yetembe ibari erutere tuthane mama batu mukaribisembe yaretere ana beto mbasari kawera ne yembe are free na nyuma hiyo ntubu kwidira boyetero abunene kawira amba kwidira ikinya kiantere yembe na injira ekariye kulikithia uchamba bokia na kulikemiri ntere yu edira kioneka kwiningira ndebe bukatha no yauge bokie kabati kaende MCA wa Wandi Antunene Patrick Muliuki uretekeria kwithira gita na wonka edira kinyaika kia basari ariwe wengwa arauririe MCAs bange kuatanira na kawira mwangaza kenda onto akawira edira ikika kia mirandi ye bedira neboba kwawa kanya na iteyo kiu tutiko support thirikari kawira mwangaza tuithite Inkori MCAs barabange ibe bono bwije kimbita kwende sukuru ningo na njara ciakwa kete karatasi ne cheki ibango atie wonka ne gendra baenderia antobo baro babatarere eria ndera MCA 47 baraba ithite na munyaro bagiwa agora gwetere kura mburete na matu uteyo MCA wa Wandi akirimo ndithile akioneka kinya kwithura atikawira mwangaza ka kwendo baura akiwa ni onto edrite akere kya kubudya umbere endibo bedira bakirea rere mbese cha kawira mwangaza abwitira milioni 3 akwirira milioni 3 kenda wito mukaria itorere kuma irithano itara impeachment after impeachment no atwitaira mbecha milioni 3 torea akiongela na kuwa MCAs barabetikireria kwina rwimbo rwangabana kawira mwangaza kiraba kubwithia tiwonka endi kinyara kabenda kwithira bakine nkairwa ngwecha ukanarathi number 2 okarwa iyo karite ngwecha yaku era ngwecha yaku karite bera ngwecha yaku igiri anto baku ndendo obura babu amero potathurire contractors in the county assembly wathurire members ba ukari interest yenu irantangurutano ekedira utiwa kumenya orinende konegete kinya siasa cha 2027 ikiambira iria
Ayo kona tumalabala tukingarangarwa. Na ni mwewe to MTV anga na MTF anga MT nonsense. Miaka ile budget ya miaka ile 14 billion na 14 billion inge yu bilioni ya na yu 28 billion. Kaima amemukone ya Rome na aka. Batu Kenyatta wakarwa karire tuirende gucoka na gwitwitithia miru bwega. No for sure everybody na kuona miru ititete bwega itwere antu bakuthekelwa Kenya mzima. Twere gotu kwa laughing stock no mwanka turite aibo kana shame ira ye Meru County. Phineas Imana, Garu ya Siasa. Buni butugethia tukimuriko tuburwa rekire mubango yo arwa siasa katone kanya kunoka nchokerete na nteto ingi. Nande kumarira Weru TV ya dhariri midadhari yayo kisigone kia Mount Kenya East. Miaka enana ya nteto itetari kuadhura sia uma itekwendera kana kuonera kumakona tionde tia Mumeru kumairimene bya Nyambene Igembe kuijatigania imenti weta darakanithi Embu. Weru TV niyo nyumba ya nteto iria itikete mugongo kueja na nteto sia umambo tamburuko 2025 ni engane na kinya embagiru nkuruki karao aja mutambone tukomenyithia yaraye gukarika ndeguro ya siasa mpurene na ngono mwangi kumakire timu ya nteto ya Weru TV na Weru FM 96.4 imwe kwa imwe mwanka wa kunja. Weru TV nutwe kumwe wa Ameru. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire mwanka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru dewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. We will be meeting you at the end. Maganji Buddha. You either do something or I will. Kick the table. I've made up my mind. Emergency protocol initiated. Unikumbuki. You're the best person who is suited to guide. Yes. I wish you good luck, Godspeed, and all the best. Oh, are you ready? We're losing time. Oh my. If you don't get it, forget about it. Mubunge wa TNS Mpuro Aburi awete achunku bara bainge bethirite baikombura miuna Teresia Bore kaita kone kathirite na bainge bone kabaremerete miunde neu akiaria Mpuro awete abasenda wa Kenya ndiguruni ya Somali kubaikire ngwatite kemera mwankarira kabati iloni Rais William Ruto nawe akiaria mukaririte wano peo Meru Julius Bijewe awete oro kabira mwangaza aratumira ikundi be kurubuthu kuna njere ya kubare akienda beta kianini ari ngombisa kendona niare na thiati rutere rwaembe. Bunge wa TNS Mpuro Aburi na urete baraba komborete miunde ya Buri na kaita koiga dhiribu umaruke miunde neu na baraba kwenda berushe kandarasi siobo ongelete mbesa kande yaja kwaria mantu ya taarua rengi nonto namba ntipako tanechi mani wa yumbe kiara kemanto ya yumbe aki nte kwaria mantu wa mwananchi watiania
mwananchi wa Egembe, mwananchi wa Imenti, mbati kwa ria bonde. Na mbanu kuma 1943. 43 athungu bara ya kwetu. Kwena miundo kuona endene ebori kana timau. Miundere ina mutiania ina Imenti ina Muyembe. Miundere ya ni kwa antu betu batwire kuo bonde kwa turaga. Lakini mudongo kwe ya mkoloni aikuya ambiro twenga ayo kiantu batiani bamwe engera kivakene bangengera Egembe bangengera Imenti antu bateko squatter nonto twele squatter batwi kata kwenda kuatiri tutina andwa na company zile chindene ya Timau kata kwenda kwa miundere yonde vile lease neither renewed kana renewed echo keruene ake akwithira area egwitwa molo abungu batwere kuo ibatirire antu molo ike akwithira ndene ya Taita Taveta iko na more than 20,000 acres si abungu ibatia antu Taita Taveta oke akwithira vipingo ile ndene Mombasa ni ya abungu ibatire Africans ni tonto batu antu bamiru community batu turatongore tumba wokire tu atiri miundeye ni yetu na yari yetu kadhano kwa Trump president of America na kwa otento bya abiko mara o merenge bietandele nthiguru yingi akiareria mira mporo wete rais atemwe tembalothi kirengo mwenye ya kwana ya kurana makatero kirebiani bya ndege ngucoke nkatho nuntu nuere kirengo kitika balozi Somali nikenda mira yetu Enyambene county kana mira yetu ile kulumana Meru yumba Somali itina vina lakini kumona mnengera itikiria utamo uwezo wa wita airport kule kiuria neto ntumere kulibwa 1 kilo 5,000 shillings na nini nankiwa gati eji ni vina antu bamiro kuria eji ni vina Mwigembe kuria eji ni vina mutiania kuria oro ni magamira nonto na pan otero bra ikrokira akiakwithira katel ile miraini iwete kumara murayo anditwe mwanga airport mwanga na Somali mewi na uretia mirobo wa tembaru munini wa rais Profesa Kithure Kindiki Mbaru kenda bona maendeleo na kuromba rais kulionga ntere yu isi ontheguru narone nyamero ni atiko recognized ebo tatu nenkere kitika naibu rais na atura tuamiro community tubati kuunga Kithure Kindiki mkono kwa vyovyote vile aleta project wetu aleta kila kitu wetu mwana William Samoei Ruto hakuna maana kusonga na Eastern na Nyanza peke yake bado hata Meru na kuhitaji na watu wasikwambie mdomo eti kwamba Wameru wamekuondokea Wameru anza kuondokea Wameru kwa imani na wewe na wewe mukaririte wa kiama kena upeo Meru Julius Mbijewe na ameneletea kabila mwangaza ne ontoba utumira pesa cia Meru bodho ku na rieto rya kwa ya nambasari itiko make sense at all weta gutangaza cheki ya 2 million shillings ya ambassador no tumira 2.5 million shillings ya kuleta antu 2,500 keni no kibalaga ngiri naja kumakania nkoroki ikwethera tiga bau bakana na mbesa bau bakanenkerwa kenine cheki cia ambassador itena mbesa indame checks riria mapema muno mbesa ciomba kuonekana cia ambassador mweri jwe 5 so icheki tumba nyagwikwa shukuru na uri tinki ya EACC ni no ntwete wekira kawira mpene na rina mahamba 60 ure kuwatha magavana bange barabe na maetia inkwenda kuria EACC tuone ina case 60 cia Meru aki na aru nkuona ngavana omwe Barshok agwikira Meriki ende nkoria ka Meru yole na magamba 60 kaja gutubika twina thirikari mwanya imwe gutega gukumania engite gutega so I call upon the agency chionde chi investigations itiaruke Meru sitege mbivu na mbichi mpithukiro cia maitha ndwandene cia bunge kia Embe North ni ontu
butitia karina kironda kitikarothira muno kiri barabe thire bete ndobo kumania na kuratho na kwarwa ni maitha na kinyande ithe cio kwithira yita itarire maketha ya mung'au ekurubariwa nende kwina wagange mundene yo na maitha ya tubareka nonka yo bathia tanara kinyabomba kwithira bakewato Kenya. Mwandiki wetu Anteto Marion Karui wa Kenywa nethirite akilunga misia bomo baraba tere oturo kumana mpitho kiroi pamwe kinyane mabisa wa NPR na kine chunchike bile keronoro mwanya maitha yankoje. Season ya kura ming'au miundene kiri gicio kia ubunge kia Gembe North imbombete kwithwa nkiliunga ndwandene ii irio ndwanda cia kamweline ndwanda cia kamaringa na ingi na kuatanira na arimi baraba utariria mathina bethiritwo baikulukira bakiura mung'au miundene bakiwa maitha no kaya wita na mbere obangaikia wani mundu yakwa mundu ambete na bunduki na kemindo arangwa tole kinya kana nosie yeito kuona ile mikara mokoro kwa enganiro no manga nje barabara engali ni mundu kama kana bunduki na wewe kama baira bwana kama bakawata kaso kile kaenga na manga bakinya barabarene bado tutakuona tokora mingotwe totebio torona mwaka yo totethi bukai tone bya kurema akoroba korero mundene akoroba kororo mundene ngiakoroka igwete nyama oko kwa muroro wa tumari ekuruba ni akuje baraba ciumirite na umbi njarene na bariua ni bakumakira kinya kwithro bamwebo bari na mauya maitha yaraba kwani ya kubanya maria kiwendo tokiora mngao twathiri mwisabuta hari andu batano atwari akigero mwanja be yama tutugetie maru wao imo ye kwa yari na pesa ngiri mwanja na tabone mwana sukuru dai mwana ate sukuru bai tinja ya tore ta tegra security to ruanda no ba to te bosione te dai ndingi bindo kisele sia to tiro se kebara to refi na kora buru to mokate sia mona brona dai aga tora na buru ana to ari tora na bai na wete nyama kona ndo na to rau akora lana simi ona kwamba ko ida ntinge kwa to ko ida atiwe na brona kwana ngari batura ile to ngari batwe tutaira jona kwa mami anto ibatoke ka usabuta na bundoki bato to lele bundoki bato mamyande kwa kinya kana to kamale kaita nabo keta abiga hapa madhayele bato la kila siku unasema uwi hakuna kusema leo uwi bato unaenda na fanda hii la hakuna kuona na fanda hii unaenda na fanda hii to ambiri to de kadwa nje Rwanda saindia nje Rwanda tambiria weta to kola to mna na kuma kinyo yele to la le sini na to atia to tangala to bindaki yo no to tangala to bindaki na to kabri nenya yonde bayo chinya kana kala to arako ba ta braita na kana ba kali kana ngwembe na Catherine Mwangi ni mwekurukoria ngurario cia iru nyuma ya kuonoka cia lela na kwa arukite maitha mndene Rwanda rwathanaki arume beye arume bana bakamekitete bunduki inya na arume bo batega iyamba baina intobyo au ng'ombe nkamera na mburi no banjerie kwenda turetera madharau banje nyokoroka bindogi bakienda kinya kutestura nacio na atu twanjerie kwingana nabo nabo banjerie kumatukania na batwe na bae kwanjerie kumatukania na batu twari na ngeguru imwe itari na inya na rwiro rwo itwari na kinya kamwale ntuku twete urenya mungoyo tuona inya fie skuru katianirwe naye kuruba uno ntoni mwana ote minyete kinya mantu ya Rwanda uno kwena matwenganete wo ndeta ndethira woni irinare anto amwe mndene ndaruka na ndaunika kuro ibarekerie kwengana na batu pio na baro tutila utugwata kwa kariro baracogera ngeguru cetianirwe na kamwale kala bakasuna kamwale na bakabwetheria untu buthuku arume obau bana nonto mwanga thai mweguru batu kuria ripoti kumero wikwati ndethire chanje ndio mwara ambu yente kwa ya wento brome wi watu ta toka cha kabenu bakiura ngo mirene ambe ya ba bati akabenu ba mirene waita ba to bagaria damu ya to bagaria cha bideri dote bidoki twe ne to bagaria byo ba ambe ba uga bagaria na bona bidoki ba ne cha ba to ndio ambe ba to yete ha we to ala cha kuru chenu mirene yura mo nya ba bure arume anga bo to ange kuru
imwe kwa imwe nikinyite ntureni atiri nja ya mwari umwe murito wa sekondari ura wenyangitwe kiwendo ithe wawe na kieba na utarire mwana uyu awatirwe Kenya ni antu bana mundene rira yetete utetheria ina kuura mung'au engine school fees ana babetu wewe ngojuguru bengiria beto wete che baba watu mundana chwa ngojuguru na tego ne bara na batita chiwe chikuru weto bandu mundene ro beta na beta na ngoma hizo sabuta chabona siaba ndinje bainge kuruita tuna manu bakati baba ndo bantu bana ke bagina na kike muno ngoloki bantu bakunyamaliwa manu kwa na ngekuri chonde kitakene ato yamaliwa bo nyana bachukuru ngekutonete muno ningima toda tuletie twana mungo kwendia ana bato chukuru ngombe chonde chete tachuno ngombe chonde tonga tuto tukane chukuru na bato wachuku chukuru inkaibwa ke makoke ngi muno yani ni onto asafuta bau yani anto bakeura mungo mundene yani bakethira mwana nange kuru oinya alafu ende bakanjiria yani kuitangoira cia nthu alafu na mbere ya ngekuru yu ikarikare kuru kwithukwa na rirete mubunge wa Gicioki Julius Taitumu na arawite baraba kuthangikia kuru ni Amiru na Timaitha na ati ni bakumenyekana na usungu ni boita na mbere bukamba thurwa nao nori mwekuru tikawindu wetharo kimenya lakini rindi baramenyere ibugweta kuatika kurara thina na ngekuru kinyari iraracia no ntuite kumnyai uma aje bengano abo muthako mwari ngia bunduki na ko myu aringo aringa bunduki kenda ngekuru itiae mengau waringa bunduki no atukwita akambe chafu tikwenda obera kugwetera rietwa no ntothirikari ni kuguthi opelelezi ubotha itu kwaria Garissa ungika torocherwe no mutorosa no bo nindi mantu no ntwe kwa njuri ya inaskari tikwenda obaita marito lakini akwenda kwira atiri baba ingi bandi kuride mu cha corona na ngwira barita barari piro ene mtu fulani na kinyawe katukuroba katukwira askari na record statement ne lese na kinyawe ngwate uri Kenya pere mtu ona dina ni da rogi susu na mwene susu mindira no chichi kwe mukuru mwe benjeke wengo imbuloga utebinga andika rukere inda de coordinate antu barara huto ndwezebe kuga kutwa uwe maromba ni antu bariwe ipara bate mung'au kenda wona kura wenkaki utinko meshindite uwe bamwe barimi barwanda rwa thanaki ni baritete okuje na kuate kwa miaka kathumba batathangwa ni maitha bakije kamyario mubunge Taitumu ati ni Amiru bakubathangikia county commissioner na area last week na kinyama ofisa be ni bele to indi baitia no baba oji ngikuita ile kiura chwa na ngikurira uwa batu antu baya aba kunigilite na bakiara shikimiri aporona kuringa na mila sio Islamu batiritangu huyo kweta huyo mambo hiyo ya mbaya hawezi kono buru batu toriana na borona na kama kinyo azore bagotoriana na batatu thanga tukana benya bathia miunde to ngombe tu otoriana nabo lakini thaire tonete ari anjabu ndena miaka 30 mundu ogota gumo ngombe ringi tori mo borona ndo baringera ngombe miunde ne batura batu totarethia miunda lakini ana benu ba Miru iba bakuburingera ngombe miunde ne na iba bakwengana na ngekoro baro thimo bakonguthania antu mbia na barethetie na no arethio ba na inge no ntu bara arethi ba ngene ba Amiru na borona iba bo tuchumbura are antu bele mo na musingo ngena na nsoma na raigwikite metho atenda ko ni metho kerona akinyete Rwanda rwa thanaki county commissioner wa Amiru Jacob Ouma nekirite kirore ati Amiru ni boba kumakia arimi akirita mukana jumurito kire atungeria na siasa barabomba kwithwa baitonyera nteto izi na njireti ya Ouma akiwa mabisa ba usunkoni ni baritiri watho kuthiata baraba kulita ripoti izi taarifa tulizo nazo ambazo zimethibitishwa aliyekuja na kuchukua kuvuruga watu ni mtoto wetu Mumeru, wala si watu kutoka kaunti jirani. Na tayari kitengo cha usalama cha DCI kinamtafuta mhalifu. Viongozi ambao wanataka kuchochea na kuweka impression ya kwamba iko hali ya sintofahamu, yani there is anarchy, watu watoke waende waandamane. There is no anarchy anywhere. Na the DCI, I have instructed wafungue file na moja kwa moja wenye kutoa hizo taarifa waandamwe, waje watudhibitishie, watuonyeshe wale watu ambao wametekwa nyara, kwa sababu mtu akitekwa nyara
anakuwa na jina. Kama anaitwa Purity Mukami, nasemekana Purity Mukami ametekwa nyara. Ako na familia ambayo inasema mtoto wetu ametekwa nyara. Na sasa hawa wanatekwa nyara ambao hawana watu na hakuna taarifa na hakuna ripoti. Wanatekwa nyara, ni upepo inatekwa nyara. Na hakuna mtu atasazwa, hakuna mtu ambaye anakuwa juu ya sheria. Sheria itadumishwa na lazima tukomeshe huu mtindo wa watu kutaka kukoroga watu. Siasa ziko bado, tuwachane na fitina. Keep politics out of security matters. OSPD wa Mutwati Sub-County John Etiang na wete kwina barabara ingite riboti kituone kia Borisi na usunguni ni bwetite na mbere na kinyama abisa ba ukaria ni betite na mbere wika patron ndwandene yu kendo ukaria arimi baketha munga upatio sumburwa. Kuna wale walikuja kapiga ripoti ya kwamba walitatizwa, walikimbizwa na majangili, na tunaendelea na uchunguzi tujue haswa ni kina nani. Sisi kama kikosi ya usalama tumehakikisha kwamba tumeweka doria, tumeungana na askari wetu wa NPR ambaye kila mahali, kila eneo ya hiyo Mutwati niko na doria ambayo kutoka asubuhi kuhakikisha kwamba wamama wetu, watu wetu wanaendelea kuvuna pasipo kutatizwa. So changamoto ambayo tunapata ni huko chini, kwa sababu kuna changamoto ya mawasiliano. Iteremko huko chini mahali wananchi wetu wamelima, tatizo kubwa ni mawasiliano. So unapata ya kwamba hakuna mawasiliano asili kabisa, lakini tunajizatiti kama kitengo cha usalama kuhakikisha kwamba kila mtu anavuna mzuri na anarudi nyumbani. Marion Karugi wa Kenywa, Kiriro Noro Mwanya, Mpitho Kirosia Maitha, Igembe North. Arimi na endia bamira bwete kumaruyo batetua kana kwendemira yo mwankarira bagathikirwa bakiari bwete kemera kini kethiritu kikenyango ne makatero na kiro hegitebekana na nende baeta muomone na kwithira bakireo tumira mwankarira ntaira kethira ikionekana. Until further notice na kiwa ndemo biashara na ndemo remi kwa biashara itoe pekee wewe tutimo kiona jaiba beraitu wa mwisho huyu tuweke kanevya kwa na hivyo kwa bodi inataka kuendana na hiyo utokoro familia roho mira yatua bora kwa karabu kale bila biashara bisiarwe nao walia ni wape wale wako maua. Tafadhali tukisimamiza maya yetu, ukianza kununua miraa, wewe tutajua wewe ndiye mandu mkubwa wa miraa na tutaanza kupambana na wewe. Mundura wangu akubwidikila hapo ya mwakada yeti kumba kubwidikila. Mundura wangu akuwena kila watu kumba kuwena. Mundura wangu akulia maisha yake tu kumba kulia. Na ndubetu tukiaweta au tukwenda kwenda rugwani sumari. Kana kukwenda rugwani antubange tutomba witevya. Daini itare kinyetare witevya. Anje ndasia to niyele embere. Mirayo ne mbia. Ya yele mirayo ne mbesa. Mirayo ne ndangiri wa lweite. Na tore ndamu ndende moremi mirayo mbesa ngiri wa lutwe ngondi andege ndete kuru neriye ko note wagwa. Kuba ntubeto itokire obwa nei taire naikato atende mira naiki atetuka. Agriculture and the Food Authority AFA bongele license si anturaba kwendemira Somalia kenda bangi bayo bangi be antumatanda tupata tunyene kyanine kenda tunabiesha bangi bakusabisa kwa kwendemira Somalia tutikaira mfangani antumatanda twake Nairobi. Banki ya NCBA ni rurite mutaratara wayo kenda wika mantu weru nena kwarithia utungata kinyankuluki bwatanirite na watimbaru kathomba banki ya NCBA ni beyite amona kurure mitaratara araithe ndebethirite bakiana motungata na njira ya weru na kinya kwarithia mantu kinyankuluki customer bayo bakethira bakiona utungata bo na njira ya mwanya na yagirite agaite no kauni bethirite bakiruria mutaratara yo scholarship ya mungana yo milioni 10 gatante mukendo utetheria aritwa barabati uciumba. Just hold.
express our delight. The traditional way where we Big numbers. have to be explaining something. Something very deep. In 2023, we launched our sustainability strategy, under which we made 15 very bold commitments. And those commitments that spoke to economic, social, and environmental work that we're going to do to create sustainability. We've done a lot of work, and I think some of the things we have done have been mentioned. And mentioned that we committed 2 billion shillings towards electric vehicles. And for those of us visiting us here, we'll take you downstairs to see charging stations that were put for our employees and certainly for our customers. We have done that in Kenya now, and in Uganda and in Rwanda. So it's something that we're doing as NCBA. Our Karura nursery, where we are aiming to have 1 million seedlings. We're probably at about 700,000 seedlings. And working with others, we believe we've already planted over 10 million trees. So it's commitments that we have made. Obviously, our work on the social side and sports side, our work with golf, our work financing, education, and others, many things that we have done in this journey. And many others that I will not mention this morning. I think what is important is the old adage, what doesn't get measured does not get done. And today what we are doing is finding and signing to a framework that actually measures those activities against an established benchmark for sustainable development. The UN 17 Sustainable Development Goals were done with a lot of thought, and a lot of the work that we do as organizations, indeed as individuals, contribute towards those goals. What we're doing today is signing on to a framework that measures progress on the things that we said we shall do against the commitments we as humans on this earth have made collectively. And so I'm very happy to be launching this. Ona tukinya muthio nteto cia waruthe mugucukire nkatho tumugutho watandite na unito watane kire mubango yu arwe siasa muneto mathithio kari Maureen Kiremi.